aha umva aho bageze sasa ku kibuga cy'indege bo mu mujyi wa Goma. M23 irahangaha irimo irasana nabo ku kibuga cy'indege direct noneho imbona nkubone. Urumva ahangaha ni za mbunda zisanzwe ciriritse twavugamo za 12.7 ndetse hakazamo za 14 z'aba single barrel ndetse na 4 barrel ndetse ahangaha hari kumvikanamo n'izindi mbunda za General Purpose machine gun, harimo amoko yose atandukanye. Mwenyewe kamanda, intambara igeze ku kibuga cy'indege utuvugana magaze hejuru y'umusozi umwe hano hejuru y'ikibuga cy'indege. M23 irimo irakubita duyi, umva amakompuri murayumva? Aha. Iyi ngiyi rero, iyi ntabwo zambuka yakurinze. Amaye. Kurinze zambunda bashobora kuba bazikize mu mazi zikaba zirimo zambuka. Yakurinze. Amaye. Ese yambunda uri kuyumva iyo ngiyo? Urumva barayira sare arikagwa ira nintuze niye mu 23 kizemo aka. Iyi rero yambunda yitwa Satani. Satani nimero ngana na Satania. Let's roll. Yeah, slot. Yes, our number 2 is engaging over. Hey. No! Not yet over. Byatangiye nka saa 12 ubona amasasu yaracyakomeje. Inzego z'umutekano hano zabahaye inama ko tubona muri hafi naho urugamba ruri kubera mu kwitwararika. Nuko ari ukwegera hirya bakegera hirya wenda rige bakirasa cyaza mu Rwanda ugasanga hari uwo kigizeho ingaruka zitari nziza cyangwa ugasanga kiramwishe. Urebye urugamba uko wumva bari kumanuka begera umujyi wa Goma. Ntago bari gusubira inyuma urumva ko hari kuvuga amasasu mato ya paraporo n'imbunda ziremereye zazire hari mu gitondo. Ubu rero bari kwegera imbere urebye. Ingabo zatubwiye twebwe ngo ni twikarume ngo nta kibazo gihari kabisa. Amasasu nuko bimeze kuva mu gitondo nuko bimeze. Ibindi ingabo zacu ziducunga umutekano ba mudugudu turi kumwe nabo nta kibazo dufite ntabwo badufite. Na basoda wanajirudilia wanajikimbilia. Wakaratiti bezi narudia kabisa. Ni matata. Basoda wanarudia hao. Sasa she tutafaa nini? Huku mingi ni matata kabisa. Gouvernement najikimbilia sasa she population nije. Mungu tusaidie vraiment. Bonjour groupe, bonjour chers téléspectateurs. Ici, nous sommes à Kibati, aux 3 Athènes. Awa boye tozwami na circonstance na tongo seke awa. Rwanda a signé la guerre officiellement parce que oui, c'est parce que biloko boye ndenge tomona bombe uti na ligne ya Rwanda mbala moko ko beta biso vraiment ça chauffe vraiment bombe ya drone ona abeti VCI na biso ya baromeo na biso DOB moko ezikisi nini ezikisi VCI na biso donc Ange blende na biso yango wana ezopela bozomona yango oyo bomoni ezozika awa toza tellement menacé vraiment ba situation ya boye il faut toluke la solution parce que oyo komi guerre officiellement eza guerre oui na banzi dinosaure ozoyoka ngai yo nde conseiller ya président direct yo zoyoka ngai mais respect mo lieutenant awa Rwanda signé biso VCI yango wana ezozika
ozoyoka munition yango wana ezobeta. Donc babeti VCI ya ravitaillement ya ba Romeo. Bien. Ok. Bosala effort bolukela yango solution. Vous avez de l'argent. Tosomba ba bouillard drone. Parce que ici ça ne va pas. Ah, pocho tozali tala. VCI coûte eza moté na munduki. Munduki eziki 12.7 donc eza ya kozika. Munition baby. Attention nini ba munition zana na esili kozika te. Ok. Yangwana nde efoto la mukeli na tongo sikoyo situation eza epa na biso yango wana. Na groupe oyo omoni audio yo partager yango partout parce que nous sommes déjà agressés. Nous sommes agressés. Et c'est officiellement parce que ngai moko nazo rassurer bino na minute oyo donc VCI yango wana. Awa pembeni ya cimetière ya Genocoste. Awa cimetière ya Genocoste yango wana na banzi bozongo na bakroa. Donc pembeni ya cimetière ya Genocoste. Yango Kibati maison isolée ya pembeni ya cimetière ya Genocoste. Et puis drone wana yango wana lisusu yango wana ezoya. Yango wana lisusu eza epe éloigné moyen ya kobeta yango pepe aka ezate. Donc ezomona na pete le mate. Munduki eziki, VCI eziki, c'est-à-dire il y a du sérieux vraiment. Bolukelango solution. OK. Bonne journée à tous et à toutes. C'est à vous de chercher comment faire. Sinjo mimi namwambia yeye anasema kiwa hapana. Ile ifo ine kwa kotea kwa Gomea. Ifo kwambia buzungu. Ngoja tuplanifie kwanza kazi. Mon colonel. Umwambie les blancs. Romeo. On fait ceci. Attention. On va mettre ce véhicule ici là, prêt à partir là-bas. OK, ça va. Bon, il faut amener de l'autre côté, là-bas. Les coins là. Ouais. Et mon colonel. Ici c'est l'aéroport de Goma. Tuko hapa tuko nachunga adui. Hivi tunangoja hapa na vifaa. Adui comme 5 km à 2 ou 3 km. Tunamngoja hapa. Unaona njaa inakauka mafani. Sisi tuko hapa Kasaraba. Tutakufa juu ya nchi yetu. Tutakufa juu ya nchi yetu. Sisi tutakufa juu ya nchi. Tutaingia kwenye tutakufa juu ya nchi. Hata tuwakie wawili. Tutakuwa sawa sawa. Kama tu. Okay. Sawa, tuko hapa na ba Romeo, tunachapa kazi. Tunachapa kazi. Afande nini wenu afande apilite. Attention. Papa, wanda abeti masasi. Basi wana bade abeti masasi bazalendo wapi? Siko kuna ndenge ni bobo kuna posture ça compliqué. Compliqué de me kiko chamir on a de tenir mais wapi? Wapi helicoptère zo zo beta na kwa bana ba mkote musiki. Ya mazoea. Bakufa zokufa na zoea. Bazokufa na zoea kaka. To sila kaka hapa siko to sana nini susu. Ai siko to transfer. Posture siko poto sila na kaka. Wewe akufa akoti mabele. Hapo japo moi je suis parce que hélicoptère est sauvé Talibanda, si vous êtes au Bakena likolo wana position likolo ana na Gomero wana. Kuna bacha wanaenda bia. Basoda gani? Wale basoda wetu walikuwa hapa kama wanatoka na Dakota wapi sio. Okay. Ndio mimi naita Colonel Nema anasema bakuya bia. Sasa tuko nenda tunafika Katoi, komanda wao anakuja. Bata basoda bonyoso bakimi kuna likolo, babi mawana bakota na balabala. Boite? Bo capitaine. Basoda bonyoso bakimi na ngambo kuna bakita bakende kuna tutwa. Soko bafani fandi boite ngini.
Bafandi bondenge ni. Kokanga maboy za bien te, kokanga maboy za bien te. Kokanga maboy bien te. Faut déployer, monsieur. Boka za biso, faut déployer. Siko boki bikuna likolo, siko boya wa biso neta bantibale na bino. Oh. Tuko hapa mafande, tuko saraba. Tunachapa kilo su. Tunachapa kilo su. Bozo wa position. Arme wani po. Nini kugari wani price bachonde bien. Kugari wani. Moi connais les côtés là-bas ça va. Les côtés là, ça va. Okay. L'entrée là, ça va. Okay. C'est bon.